bishe bidegembya hano kwisi tuzi neza kwimaniza abandi baduhora nimwigendera amahoro ari. Mu birori byo kwibuka ku nshuro ya 15 ubwicanyi bwakorewe abakongomani 166 waserukiye umuryango w'Abanyamurenge Dr Lazare Sebitereko yasavye ko uwo wese abishoboye yobafasha kugira ubutungane bukore. Si leta ya Kongo yonyine gusa ariko n'u Burundi aho baguye na Nations Unies HCR yari ihari ari mu maboko yabo. Ntituvuga umuntu umwe gusa ariko tuvuga ngo umuntu wese, kandi ntitunuvuga gusa igihugu kimwe ariko tuvuga umuntu wese wumva yuko afite umutima w'impuhwe, umutima wo kurenganura. Bamwe mu bacitse ku icumu babona ko amakungu ataco ariko arakora kugira ubwo butungane bukore, ariko ngo kwibuka babo byo ntibobireka. Ibyiza ko mutureka tukabirekura byose bikatuvamo, nubwo bitatuvamo byose, ariko ni byiza ko twabashe kugera hano. Nje n'abagenzi banje twakoresheje imbaraga zishoboka kugira ngo tube hano no munsi. Hari imbogamizi nyinshi zagiye ziducaho, ariko turashima Imana cyane kuba twabashe kugera hano, kandi tuzi neza ko justice will be served. Waserukiye uwo muryango w'Abanyamurenge abona ko leta z'u Burundi canke ya Kongo naho batorungika intumwa muri ivyo birori babafashe mu mugongo. Mu gihe batwemereye abarundi baba batwemereye kubikora tukabikorera hano, kuba baje en personne canke se batumye abandi, habe no kuba baturetse gusa tukabikora iyo ubwo n'ubutumwa. Abanyekongo nabo wabonye abanyekongo baje kuba babarese nabo bakaza bagafatikanya natwe, nabwo nubundi butumwa kuri abo 160 bishwe harimwo 144 b'Abanyamurenge hamwe na 12 bo mu bwoko bw'ababembe.